Después aprobaya firmaya al miembros del Wage Board na Región 9, que encabeza el director regional del Dole Cicinho Cano, con el nuevo Wage Order na Región 9, el Wage Order number 19, donde estipula el 16 pesos wage increase na privado sector. Según con Cano, este día somete sila con este para na oficina central para el technical review. Después el principio sila con este man publish y implementa na Región 9, 15 días después se firma con el Wage Order. The wage order, that is the wage order number 19 for Region 9, was already signed by the board, approved and duly signed by the regional board members last Friday. It was a unanimous wage order. No? Everybody participated, all the members were there. So that means after the signing with the board, no, we need to submit it first to our central office, the National Wages Productivity Commission, for a technical review. So then, after which, pag everything in order, we will have it published. Because the intention is, pag na-publish na yan, after 15 days, it will become effective. Según con Cano, desde na 280 pesos minimum wage, el subí este para na 296 pesos. El wage increase resulta según del serie de wage consultation ya conducí el Dole na región del mga meses pasado. Na esta implementación, el asegura según el Labor Law Compliance Officer y Regional Tripartite Wages and Productivity Board que el cumpli con este mga employers na privado sektor. So meron man tayong mga LLCOs who are doing the rounds of assessment. So makikita dyan kung may compliance kasi isa sa mga tinitingnan ng mga compliance officer is the compliance to the existing minimum wage rates prevailing in the region. So titingnan yan. Fuera na aumento salario na privado sector, ya hace también subisueldo del mga kasambahay de 500 pesos. Desde 1,500 sueldo cada mes, ya subí na 2,000 el sueldo de mga kasambahay na trabajan na mga probinsya. Mientras 2,500 el mes para con aquellos mga kasambahay na trabajan na mga lugar bajo na first class cities y municipalities. Crisel Almonia, Dateline Zamboanga.